Ubatitas Khan Uleithu Bak Sorkar Kalakular Bante ke Heritage Village Hasora da ke Bathe Khambo na kapisa ke Bahnyos Pak Klortingka na katana tourism Hasora. Habai kren biginong tho khobor hari balada bikendu yu menteri rangba barki klinong senchar hima bar ilaka menta kasi ke shitarik unopra araja arpo Ubatitas ulong mo menteri rangba ulakular Bante Khambon ki scheme pendroi Hasora halor ka kamshang perthei kum ka ban pen bhai ki surok ki jingking bar kiwe de ban kringi ki nong swari perthei chakane ka shnong ba paunam. Kada ke kubur ke pasong tanah, bana kaliang si minister, ulah keren ke pasyai, ulah air ini ke assurance, ba ke major investment, hagi ni kisnam ki banwan, kandai kaliang jong tourism, ba kumjuru jong ki surok. Ilai keren ni kejing senior jong surok, nadu na tengar, nadu hasora, pada kini na kaliang si minister ulah yaitu bala sanction. Ya ka pisah ka patamai na kabantaban pentamai yang ini kesurok but haga juga por leitu ba kiladon ki project ki bahe lumnu ban promote ke tourism bakata kalong ban snai ke heritage village apo sora nanta ban snai ko ke jingking ha ko jingking mau kodok kaban penyeso ya ka mau kodok viewpoint bat ka swear snong swear hakaban don ke jingking ya jan joki patba joki nong pikai ban pe iki jaka bi tanat dong time sora nanta peni tanat iki babun ki jaka jengok kai perthei ki badan gilaya keren ru ba onde ban develop tang ya ka highway ngai ban develop ru ya ki rural areas kum ka than dan talent gilaya keren ru ya jing sniu jok surok balik support dan talent gilaya keren ru ya ki tourist spot ki badan haki than mau saho kepada lagi highlight lindok mau kuma ba nakal yang kesorkan mentah kalau ong ba simista wala ai ka assurance ini ba ngin develop namar bakadon kepisah ba hinyong spak krul tang har bede ba tourism kabamut nakani maksimum on invest ada tai sora udah kuat baka sora kan long ka way na ki tourist destination iba itana tam aga state ni ba ka way